Nadushita ring thor proho shimli razang kai psycho really keringa proho Jesu Christo we ring pa shalom salushitale mi gachung gatiao na maning mane raka kai thumbinga rana ring thor iliki tam khing sakai khala rana ring thor ikhnali king na khing sakai khala giji ma thing rik aina ngana khuli shimli han khung giji na khamatayana Idum the church ka mitra ka gaju na maning manai ka miya ka khini mang la rana shang sak ngai tui ba ji ma thing rik sha khoi la ga mirin khang chai ka ji jili pha khmai malai mana church growth ka ji hiba church we rga sang church mathag sang ka ji hiba mi maning mana mi maya ka sang jina maning mana khamang la rin li thuk mai da chat thui ga hai ka ji jina Chuvana ring a tor is me muchung mane, Ramshong guy home to either should be sound or now rabbi limole lumine, family guy come Mahanra, Atamji that the Paya, then Batuaka, it every Sunday in Pala, carry that cockrum did have the Kangacha, don't that order, meeting my order, Vibrali, say a saping room, he doesn't room circulate, Jumay, the Savaura. A John Dam take high Sunday tongue, itumna, itum wings and make up, Kajili, Vibrali, Missang a car. Knowing as an make up kaji bamjali proho we punk shop rawi punk shop he urg thada long shoka kajumram itum pain romaire knowing as an make up kaji no weakness nana paning laga as e healing as an laka kaji bamji chi nana singtit majila chi rali mi sangai laga rane the rali no wing khang as ji ham sang hai dam tran rana no wing as an make up kaja bamjuena proho we punk shop or we sasha punk shop miracle tijuena Shoka, like a thing saga today. A ring a torva, lang so versus kangahui. Lang so, bright versus kangahui. Humility, kani humoramli. Lang so ay nang huiri hay kani humoramli. Rirana kachipali nigjang may kala ki kachipa sang sakay kala kachihi itong machukrum kwai sasa. Bible the gang gazing ramli hot make up with your rai ray akashoga today. Like a rai ray ja kikla ja ka more how go pok abamna today. Like a chikido kajadam tranli chia lang so jina. Rivana sem gahai gazing round wing a chili matala and a saga high Lucifer, star of the morning, the ho morning star, lagaho. Gaho bachina akhlada Haknai Wang, Chui Knai Wang, Rirana Ali Ali Korum Kavai, Rirawi Ming Tek Matay Kavai Ali Matasek, and Sem Gahaji, Anna Ili Sem Gahi, Rirani Korum Kavaina, Rirawi Ming Tek Matay Kavaina, Kaji, Malaya Laga, Akhlatawi Kamataji Wang, Anna Lang So to Yawa today. Lagana Kihangla, Jaga Atang Urin John, the Palmi Hajili. I will, Ina, Gaji. 5 times Pangashi the hangde. Isaiah chapter 14 we 12 to 14. Pa ji pa kyang adam tranli kazingrao Lucifer we tagatung we maramli kabiai de leko. Laga Lucifer jin katha da tatung awla kaji hi thum de kapa adam tranli awi lang so we bangina tatung hawa. In a balui gay, Kazingwi aina na katada tatung hao, o ngashunwi sira, Natorwi naumayara, Nali katada naleli horta hao, o gutili horta hailik hango, Kazingramli lake sade Luciferi Kazingrawhi, Aro gutili horta hailik hang, Nali katada naleli horta hao, Urbingli nem kangsaka na, Knowingly hitada paning sai. Verewi siratungli chui maida ina kazingkara iwi umpam chui lak aina sakara talak ahaya tung shong yarui gazip kapungli ina pamra muyawi kachui tungli ina kanra I khalata chui mai kap kajeji sakhira kibana gangdo Lucifer kipado a created being. Rirana semga kuya, apang na semga kuya, created being akana. Shepshi dulipaga in a paga. Oh, how have you fallen from heaven? Because in Ramwana nakata tatunga ula jilakale.
You star of the morning, son of the dawn, you have been cut down to the earth, you who defeated the nations. But you said in your heart, no, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God, and I will sit on the mount of assembly. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High. All the stamina dumbly. I get to hear Brahmaning like keep up, kind of missing lang mana today. Get to keep up, kind of missing lang samana today. I am that I am. Ine the bahanglo machimla. I get to hear Brahma the singer. Kachiwitili anasem gakuya. Gazingrao akitina. I will make myself like the Most High. Chui make up kaji athada ilo. Kar. Muyawi kachui tungli in a kanra. Iklata chui make up kaji sakwira. Rally ana chui made a matung makan the sakwira kajite. Ali sema akavajila ana matung theora kajite. Hiliki hogla jaka bright. Lang so the hoy. Chaka I iwi ina the pangashin kahanga bachi ogatili kashamda hoda are ana awi mi komzada chiko ishingra awya sagabat shikui gawai mi kumo itum kachung dali suya awya sagabat chi tamkhui shikui gawai manga gawai itum mi kumo bingli Sakratata. Kalawi lang so ningai ji itumli la changkawai atam gaji the ana itumli ngasuna. Aji itum na taylagli Satan gahobahi gazingrao Lucifer the hosako kakata. Awi lang so juvana ali ogatili kataktawa tatungawa. Kuwangle jaka berana lang so kaji ningchai laga. Even the C.S. Lewis na kabilari aka kabadam translate in the chapter 2 bagay lagatang den khlagay. You are the most like Satan when you walk in bright. Nana lang so da gazataran na hi Satan ay nang raitai. Oh, kamarai saya. C.S. Lewis vila. Nana lang so da gazatadam tran. Nahi Satan ay nakangtay malim na. Satan ay nang raitai. Tidlay day. Isi church laring thor lang so mi gya raka lito pangkhang ingra. Chi si de makhang lem rese kiba lang so mi sangai ro do. I lang so makhang leng lak mra. Lang so ga ju hu poison akha khi le je ga awi hu yi ba ga dang le je ga. I lang so ya ga ji ma theng sap ne je de lang so a ba ji le. Na lang so ga na hi lang so ko ga ji na ma theng ne je de. Here love is blind ga tha no. Like she him ni khnu biao ne ji tha no ya. Na lang so de le je ga lang so phung sa de le je ga na khna na na hi lang so da ma theng sap ma ne je de. Mi ga de na na liang ra lang so nai. The tail, Kananava, Naklatava, Matang Sapmana, Make the Biaomiawa. Chilang Sowi, Huna. Lang so bright, could you hear Moray Psycho Angyumna? John Piper now, lyrically hang Lang so here, Moray Psycho Angyumna. To Yarg the Anna Hanglo Jaka, Lang so could you hear Moray Psycho Avuna? Avunijmo. Lang so good here. The essential vice, the utmost evil. Lang so good here. Sakshi make up kuja magapa akana. David Cloudner, Satanism kuja lyric aka pilihan quote kasa lyric statement aka. Lang so mga aina kazingrao ajina devil wantui kahaina. Kamalung kanim kangahui mga aina mikumo itum likizingrao on the sak shaba. Kamtanam la. David Cloud nagahang daglay. Langso mga aina kazingrao ajina devil Satan on tuyawa. Masyung la kajang. Kazingrao sang sanda ji
lang so da ali Lucifer kazirao hok sa pa hi lang so mangai na ahi devil Satan makapa makhia mikhanama on theo kamalung khanim khanghui mangai na migumo itumli kazingrao on sakshapa nana malung khanim adam thran takui ga adam thran nguhiri ga adam thran na kazingrao on baya dechi matana Thomas Merton nagahang bright makes us artificial and humility makes us real langso gachihina itumli saga khaninga sanga saga kha khanghui gachihina itumli agajanga mi sang saga mathana Lucifer li chaka hek mahida sem gai chi ribrali malayawa ribrali Matungayawda Rana Ali Mamayatuwa. God hates bright Rana lang sopingli ningchai laka. Idna chansam kabigasang tharukwi trada truk aina hopoklaga trada chiko. Proverbs chapter 6 16 to 19 kapadam shangli prohona ningchai makeup je tharuklei number 1 likhi jangla jaga morewi avu sang jangauda number 1 likhi hangla jaga ngamsor ga hai migyan a broad look lang so with migyan tak biat lai da prohona ningchai makeup je tharuk lei ho tharuk ji list down sasara number 1 list likhi pa top list likhi pa jangla jaga ngamsor ga hai migyan lang so a broad look ya more ga dong a sang jang on number 1 is sang lui dei dei ananing ga chai tra khlei ka gapik la ka gapik male na lo khayon ma khlei li ashita khang sak pang verse 18 magapha makhya khangran ning magapha odwiwang yongga zada pay verse 19 ka gapik matui shok da khangui shakhi ga sa Kala chinawarawi alungli kakai katek yaw sang rana ning ka chai tharukti list down sa tak le Proverbs chapter 16 le laga number 1 le lang so chang le de rana ning ka chai trak le shingra ka rana ning ka chai me kap ka jim ka chai le lang so here more wa ang yung sang jang au da lang so ka ji here more wa avu sang jang au da number 1 li sangaw wa jadai more psycho ra hop khabai apam ji khigla jaka lang san hop phokna jadai rana vai thumni le shilaka ishingra rana nali ili le shilaka khana nga vai de clay lang so wi ka john chimang ma her da rang la khai nang da marai da rang khai nang nali rana ding chai laka rana li malashima kana na mashalia le shilako kana we pohon juwan nani la ning china rawa hon ji rai talo kajena ba lang so ga ji he ishapa in sashapa imal shapa mili ni hen maya khang jon tagram sam ne ji lam nim na lang so ga ji ha ji dai ai imang la shapa be i sashapa be mi na mang la i ulya khle be ji de la ran na le chining ga china Prona ning ga chai trak khle wing chai jili misagata thile changla kho kha misagata kichi hi ka chen ha pokla je lang so na ha pok sa de murder misagata kichi hi rana ning ga chai la ga kha misagata kichi le ha pok lang so ilaga ka chen ha pok tla mulung ma thai da ran lamang chi thu mili lamang chi thu lang som ning la ji ran lamang chi thu la na ba misat ki da misak thak ke chibe anguyung je ke jan ra la je lang soin ra je idum na ka kapik bashun ma ga sa mili thi gwai ga sa mili yang ga teo ke jan ra do lang so aya na khisa thuki da sai simkul abu jing no aba jing no mirin jing no an khisa thuki da lang som nim lai lang so da mili ndem da ku khui in hong mai kha ra li ta ga pning da chilang somning do ashi mirin jing no an khisa tu kita nauraj khisa tu kita avuj khisa tu kita sai lai ka tam namning ka lang so
aci itu meramli ci makalai maning mana itu me church li lang so mitra kalaya lagi ci berana ali ning kecai lah ka berana ali Malaysia mana lang so kesan ngejon ngawai de klai ju wangina berana ali ning kecai awa malang solo mamshung mana berana mikian li ning kecai ot sakna berana mikian li yang kekringa asagavatna malang solo lang sojali katong kika malilak mana Proverbs chapter 3 with 34 li kabadam tranli God receives the proud but gives grace to the humble. Alright, your topic chung tao say God resists the proud but gives grace to the humble. James chapter 4 with 6 li balu yaka God opposes the proud but shows favor to the humble. 1 Peter chapter 5 with 5 lik balu jadam tranli God resists the proud but gives grace to the humble. Tangkhul let's say verena lang sobing ling masunga ka kanguhuya ajli lum shanmi kajba khurido shingra lu khamashan khiraga khangasung khiragla Rana lang sobing ling sungko ka khanguhiya ajli rana lumshan miko ishingra chine edu me khangazan khawatra khalala nguhiri aina gazat apachi sathu say Bible hiwa tishur of lang sojli yushap khawaya apong akhamang leidale chichithai ko chia khigla jaga noi lang soji Raita hoga jaka malum khanim aina replace sara today. No lang so we pohonji raita hoga jaka thada raita laga khamsa onora lang so ji raita laga humility takui ga hai ngupiri ga hai we pohon ba ji sangkhuilo chimang lang so ling mushap ki jing sung shap ki ji Kangahui manga tahang dole ko palu sit keng nalo verena lang so bingling sunga ka kangahui ali lumshan mi kibana do rivrana lumshan mi gine rivrana sungi gine nana lang so la nali rivrana sungre nana takuya la manung nim la ngui ri ai la nali rivrana lumshan mira achina na ngui ri ga hai jli Kama miyaka lang sojina nawi kajli pamlum ridla nawi kajli nguhiri gai pamdala ejaka lang sona replace masalak mara sidai nawi kajli lang so pamdala ejaka lang sojli khanguhi hina miwi lak mana replace masara lak mana khani je akhmang kuira khani je khani ni mangwai mana khani je akhmang ngabai asava lang so la ka nguhili la nguhiri ai ki jingwala oktile mangwam na bai lang so je tha lang so de la nguhiri ga ja wi picture le maralim khang nguhi la nguhiri ai lang so na de ki mangwa oktile hina ga ji dai ba wa no wi li akhmang pambai lang so bang sabr ga khang nguhi pam sabr la chimai idu me ego hiriri phungzat laga ya lang so na pemtu the gazada mi gujung khalaya ishi church member le amazang sammer kai mo wi Tangkhul church trak khali chang lang so gaji hordash la ke singra here no wi ashili angting wasungda immune sang hai thada no tha shilaka dikho kaji no tha ga jaga pong mang lai humility takui ga hai Mokwiri gai ji sangkwira James will largely kapatran draw near to God and he will draw near to you Rivrali nananganailu chitaka nanatumli ranganaira James chapter 4 with 10 lipalu shidaka humble yourselves in the sight of the Lord and he shall lift you up Nana nguhiri ga hadam trali rana li katribam le khangara jite pro wi mangali malum nimlo chithaka anana tumli raing sagra There is only one way to fight bright
and that is humility. Yeah, I ring torch hang hai no. Lang so jiling sung kwai ngam mu kwai khamang lei chia hui ri khai china. Can planker na are we likely kahang? Can planker na kahang? Humility does not mean you think less of yourself. It means you think of yourself less. Mata ina che tang den khat kai. Malung khanim ga ji hia mi ping li wan na tiao mo ya ta ka phaning ji maning na mi ping na hak ma ya ina tiao mo ya ia tiao mo phlunga ta ka phaning ji maning mana kha I tiao mo ya ta khuyao ga ve ta da na hak ma yaw no ve I tiao mo ya ta khuyao ga ve ke ji ne ji dai example ang hang li gai na na Thailand an zat le ila Thailand zat le ini hi Thailand zat ro na la Thailand Shanghai ila Shanghai khmuya ka yu li chang sa ji la imang Shanghai ji la karam la ve na khai na nsan ba la mi shash ne dan gai je na hak khmuya ba hi khani kha na la Thailand la hak khmuya ba na Shanghai la tang le na kda as hak khmuya ba I mi shai ne yu nsan ba shang sa au ne I na ka tiao ba shao ne ta ka hak ba je na nsan ba la mi yaw wa ji humility na malung khanim ngui ri ga hai ji hi wa I tiao mo ya ve o ja frank na ili hak mo ya ve ke ji mang ning mana ina ana them mo ya ve ana chui mo ya ve ana shang mo ya ve ana mu tui the me ke ji ba ji ka hang ning mana humility ke ji hi wa ma ina hak mai sa la bai kha la ali hak sa ka ne o ja frank ma na hak mo ya ba khyo ne ta ke ji ka chili sacrifice aka zang ji go sing ra ke ji kat aka zang ji ko na ne humble sawa ke ja dam than li nem zang khai ko yang ra ana kisa thuki da za dam khoi lo na tiao ma yaw ke chi maning la mana mi ko mo ma li ta da phling sa bai cover round ma li humility which means humility ke ji hi ba na sacrifice sa hai na ke jang da ina hak mai ke jang da ina them mai ke jang da khmui ji wi nai ina hak khmai chai ra ne khai ke tiao ba shao ka hak ba li myok na ka ba khyo lo na chong tiao lo na ka ba sa tiao lo wa chi ba ya remind na khyo lo Iba na ketiau baku yawe the sacrifice agak kesaji hamba kesah kengapui gitu cili kahang na. Aci tum kia ke cina dering lido. Ya iu kong nai ban kuyau no be. Iu kong nai ban na kaya jan kuyau no be. Iu kong nai ban na tada mai kaya jan kuyau no miu mengali anak kaya ba jan kuyau no cili ka hiu inu kesan do. Inu kuiran cili ka. Ay anak kesan thal inu kuyau no. Oke jangan ada anak kesana ke ini kesana jauh. Lang somning macam anak kesana, anak kuiran deh, anda nama tungti hai deh ali. Lang sone singra cilang sone. Cilang sone. Humble yourself in the sight of the Lord. Nana pro mengali ngahiri kahai tam kui kahai tharan. Miwi mengali malung khanim gediha sakna malalui mana. Pailak kawa. Kila hang dak lai bawa ikla tam malung nim kui ke shop pang shop malai mana cover rawi pang shop li pang shop laya. Humble yourselves in the sight of the Lord. Rawi mekyanli malung nim lo. Ishingra rana lang so milin ke chai lakko. Ajina nawi ke shang wi wang lang so ka rana nalin ke chai lakka. Ajina nawi nang raping the like tam kupuda otpam samang ser hai wang lang so the leja ka rana na living chai laka. God hates pride. Ajina na shim kamatani ka pam wang nana kari ka kamata lokhi da kari ka tong ju wang nana lang so the leja ka rana na lin na kari kamata li tong the leja ka rana li chan sung na lin ning chaya shim kamatani pam nana thalana in na ning chai laka. Ajina na wingala kamata mayer kamata juwang lang so the leja ka Lucifer lila brana nali ka sem thada mutalak and sem laka kan lang so wang rana li ning chai la khawa right chai chum hod liba kari kamata thawlaga shim kamata lipam laga no huiri hailo no shim kamata shmana la no kari kamata ji yurao la Mishman na vai, mayur lak mana vai.
Obam kah kesal dengan ngau hirian office li bam lo. No obam tiaw sang hau dah ba. Matiaw sang lak mana ba? Matiaw sang lak. No humble salah kan ke bam bang no office ot rank si dah dah ba. No. Aba bing no in now no ketiam wi bang malang solo berbrana second nak hau long no in now real tek mi shabai. No malang so bang. Malang so. Pamagadong li kapatran hak mai kap kaji position otpam akhaji khigla kaji tam tran servanthood rauno thada ogathui chidai Matthew chapter 20 with 28 li kapadam tran li Jishu Christana ogathui li kharatharan ali odram gatumi khwai maramana ka ana odram gatumi ra the right he came not to be served but to serve Aji iwi bra na korum the Checkon church na korum the bra jina jak kangwiri and takui and malung nimlak in pom in a kwan yak lang so la jang number juksa Philippians chapter 2 likapadam tranla jishuna rawa kawi kangacha tha the sai jide he took the form of a bond servant the highest position in the kingdom of God. Rawang ramli hak mai kap ji chui mai kap ji otpam ja khigla jaka takui ga haine lai la cham lak hai la like if you want to be great in God's kingdom learn to be the servant of all. If you want to be great in the kingdom of God learn to be the servant of all. Bro shimli li bro shimli khya ga chui lak hai mi sadapam ngai kha ogathili mi rau sadapam lo hang da klei ba malung nim da pam lo ji malang so lo ji ko shingra idung me sak pa ba idung me title idung me qualification you degree you achievement idung khala da sag shap sag thai ka them chimang lim chu khau da ia lang so lak khawa malung manim ber thua Kiwang, nawi pangshap jina, nawi katem jina, nawi shimkrui, kachui jina, na malung nim gi saklak kawa. Ning sazen ai jang, ning sazen lai. Shimkruing pa nao da malung nim gi sak nao jmo. Nao ra na tem nao da malung nim gi takuyen ring gi sak nao jmo. Ya kisa da nao ra tem sa do. Mujing ai mrla. Kisa da shim kham tha gari kham tha li pam sa tho, mujing ai mrla se. Rana ning chai je kha kha chishuna aming wing chai ni ming mayang mai kap ge a jina title wing chai li hak mai kap ge chishu a jina ka shang wing chai li shang mai kap ge a jina pang shap wing chai li re mai kap ge a jina rao akha tha da saya chot lak in shaida khlai ili shepa samia ili kan khuya iwi khama ka ka ting hamia phyaw ma thamia sidai Shingra in a hang the cups and olga. Rana malung kanim bingli le shiko, lang so bingli young krinko. Rama lang so naling sumrako. Ka no hiriga high nali, lumishan miracle. Marena lang so bingling a sunga, kakangu hiali lumishan me. Bro mangali manung nimlo, chitaka, ananatumli rain sagra, mamalaya say. Bible na kahang tishurdaba. Lang soping liya brana nasumrujiko shingra nan kyowang lang soli do imathemne khakhangu hiya ajliba brana do mission mir kichba khirido lang so khirga khanghu khirkla ero mi jali kichi katha na lang so da ring ra hai sa kha rali yon hai ra da ning dei so laga lang so we ka shan ga jon rai ta hai laga no hiri ga hai mirin wi Mirin ring davai chui kishan the John the Mai Quisa. Rivani tum psycho release home with a ring a tour and our Poplaga 11 June 2023 and our Poplaga Malung Kanim Takwi Hai no Hiri Hai Tam Quigithaya Tangkhul Baptist Church Checkon remember Abu Nasasarano which he Yakoma Yusiaksane. Amen.